nomkana kambe ka Master Xitsonga analyst. Chanel. Yeah, of course, namhlanje takhala Ben Mayengani the president la swi tikoma ku se yi kwate ngopfu timhaka ta vo produsoro. Ta vuya man. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra the 5th of February ni fike ni scroll ka account ya Ben Mayengani the president, as you can see. All on phone scroll ni fike ni kuma ku yi sukile kusuka. Yeah, ni fike ni vona yi fika yi tsala this post here. Yi fika yi tsala ku best producer. Lava n'wana a va yi va ya fela le kule. Best producer yi vula Hlavo, of course. Yo komisa ku Hlavo yena the best producer swi clear la. Lava n'wana a va yi va ya fela le kule le. So lava n'wana va mani vanhu vo fana na Dr Joe Shirimani va vona ku ka lava n'wana na vanhu vo fana na Prince Rhangani na vo vona ku ka lava n'wana why ni vula sweswo because i vanhu lava president yi tshamaka kha yi phushiwa hi vona ku a yi ya tirha na vo so yi le ku komiseni ku lava n'wana a va ya fela le kule le. So this statement xi vheta xi va xi ri clear na ku previous a hi endle video swona yi vheta yi confirma ku himpela yona yi ta tirha na Hlavo ntsena ka vuproducer na ku na un'wana. So leswi swa ti-suggestion xa hina na ku leswi ta vuya ha fika handla tin'wana ti-video va convince ku va fika u kuma un'wana wo pfuna Hlavo. It's clear here. Yeah, of course, ani maswita swa mastering swa ka swi ndla hi Dave Segal always swa ka swi ndla yena leswiya of course mara hala ku chaya swi komba na ku ya tiya na Hlavo so ta vuya swinene. Yeah, so I nghene ka ti-comments hi vona ku vanhu va ri yini so tani kha ni hlaya leti nga na ti-reactions of course swa Nhlamba ni nge hlaya ze swi include Nhlamba no hindza. Yeah, hi fika hi vona word kwalaho fi kombisa ku man'witwa mungameli wa vulavula as we can see, and then Mr Party kwalaho fi kombisa ku wa nyenyetsa minkarhi yin'wana. Okay, khazamulolo ni vheta ni n'wi hindzini ni vonile swa Tihlamba mina, then va rhanga tshovela kwale fika kombisa ku mi kweteli yini, then Mr So the president fika kombisa ku Mr Post di ku pfalela sweswo. Okay, hi hindza Felix BMQ ngobeni kwalani fika kombisa ku chacha lexi va ze va xi kopela na ti-beats ta xona hinkwavo va dlembeta na vo Dr Joe. Okay, alright, then Matimba kwalano fika kombisa ku ho hleka hina ti-fans ta Beni hi sweswo Hlavo i best producer swilo yiyeve. Okay, Nhlengo kwalaho yi fike kombisa ku to ba hi khomi ndhawu leswaku loyi i fan ya Mr Post swi clear. Okay, and then Soli Khoza kwala ni vona ku na yo i fan ya Ben Mayengani fike kombisa ku to be honest the guy needs improvement, your arrogance won't help. So lo ni vone profile yena ku na yena i fan ya Ben Mayengani na yena, as you can see. Mkomati kwala fike kombisa ku hi wena number a wu lerisiwe president Mayengani wa vulavula. Okay, Guyu kwala aku swi ri ka ha to ciniwa double story. Okay, I see, and then lo fena Mr Post nge hlaya na swi to ku fena Mr Post Matimba na swi tivi hi ndala, and then Tsakisi Moyo kwala fika kombisa ku domo ro duma i Mayengani. Okay, like kwala fika yi kombisa ku tikhomeni president i sota namuntlha a mi fanele mi swi vule tolo sweswo. Okay, Vazaya kwala fika yi kombisa ku wa best i Vazaya Rhangi. Okay, leyi fika kombisa ku i best producer ya hi nkarhi walowa. Okay, mara 2 last albums a ri wiki se i lava mpfuneti hambi wo hoxa sala lo kota ku mikisa. Okay, leswi a ka fika kombisa swona kwalaho, and then Penny kwala fika kombisa ku i ntiyiso my president. Okay, yeah, and then Xizonda hi valoyi I like your name info vito ra wena ri dope ri ni tsundzuxa na vito ra mina loko u fika i hlaya vito ra mi ra account ya ta swona ku mavito ya kona ma dope wa vona. Yeah, i fika tsala ku a hi sukeleni pride president phela hi le ku bukuteriweni ngopfu a kumeriwe mpfuno munhu waloye. Okay, yeah, and then a tshama honisa fika tsala ku xifafa best producer ya Dodi tshikani pride khalanga milawa munhu wo kota ku chayela swilo swa kahle. Okay, and then Jessica hi leyi kwala ife yi kombisa yi ku swin'wana mi lava ku hi hlekisa ka Beni. Okay, and then Finet yi ku best of the best. Okay, Brooks kwala ife yi kombisa ku loko ku ri ku best producer i vito ra yena ra le paseni i right otherwise wama a yi sukeni a yi suke kusuka. And then walowo ri Nkenyezi something like that ako mara sodo wa so we u busy no phundisa n'wana vanhu a wu na hathi na ndi so loyi u le kombisa ku Ben president yo phundisa Hlavo a ri heza ntivo. Then Les kwala yi fike kombisa ku hayi ka Vazaya Rhangi. Okay, Nhlengani yi fike kombisa ku wa swi rhandza ku hi hlekisa hi vanhu. Okay,
ro nyiko leyi fike kumse ku best machataka, okay? Nyiko fike kumse ku swi kula vanhu va MT Pride and swi nge cinci. Best producer i nga tirha na yona i Rhangani. Ya in overall vanhu vo tala va le ku kombiseni ku Rhangani hi leswi ni swi vonetelaka laha. Then ku hlula kwale fake kombisa ku vo n'wina machela na swilo straight, okay? And then Demxion kwale fake yi kombisa ku producer of all time i DJ Gift na Mpanyaso, okay? And then kwalano Koresh ko I agree 100%, the guy is superhuman in music, okay? Yeah, and overall lexi nga ta xi vula i ku vanhu vo tala loko kombiseni ku mhaka ya Rhangani na ku yi fike yi pasa vo tala loko ni nhlani vona ku va kombisa mhaka ya Rhangani na loyi lowun'wa va ri ya ni fike ni vona jubilation a fa kombisa ku mara laha hi hava producer my president Rhangani a hi chayela kahle. So as you can see in overall vanhu vo tala loko kombiseni ku laveka Rhangani na n'we ma swi vona a va le ku pfumeleni na swona hi loyi na un'wana la vava na yelwa leswo swa Rhangani. Vanhu vo tala a va le ku pfumeleni na swona ku Hlavu is the best. Vo tala va kombisa ku Rhangani hi loyi na loyi lowun'wana va ri va wisani kwana yena i loyi Rhangani. Like many people are speaking about Rhangani, va kombisa swona ku Bernard President fika tlhela ka Prince Rhangani. So a redzi hi sweswo ya to suka tivhidi ta tota about this matter obviously, because obviously Bernard President a hi pfumeleni na swona ku Hlavu fika ku mana mpfuni swi clear. So swo ku a fike hi complain maybe swi ta ze swi fika va kota ku swi twisisa ku yes hi loyi na solve la i loyi the same thing. A hi langutiseni guys Antoni nga ni voni ta Rhangani tingani futhi tin'wana no tlula ku a ni ti nga na ti-reactions hi ku a ni lava ku hlaya leswi nga na ti-reactions ntsena mona nyana. So a ni tivi hi loyi na leni layi ya Rhangani. So a redzi n'wina ti-big fans a redzi vo hevi xivambo vo tovitovi va mafavuka a ni tivi va hlayisa majomela a redzi. Loko ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. She